Lijep je vikend, sunce prži, pa smo se odlučili zapaliti malo za Novi Sad da vidimo šta se ovdje nudi, kakva je hrana, kakva je cuga i naravno malo kulture da vidimo šta se ovdje događa i kakav je grad. Vrijeme za ručak proveli smo u špajzu gdje smo isprobali domaće specijalitete. I šta kažeš, kakva je bila klopa? Bilo je zanimljivo je bilo, ima neke prednosti i nedostatke. Uglavnom najeli smo se i sad nam se spava i ne znam hoćemo ići dalje ili nećemo ići dalje. Odrezao me ladno. Šta ćemo? Mi smo zaključili da je ovo Grgur Ninski, jer to je to, ono, Hrvati kad vide nekog, tak neki kip, ne znam što pričam, to ćemo Onda napraviti. moraš palac. Voiceover ćemo napraviti ovdje. Nećemo napraviti voiceover. Tu ga mazniš. Evo jedna zanimljivost, ovo je ovdje jedan stari tramvaj, zovu ga Trčika. Tramvaji koji su počeli Novim Sadom voziti 1911. godine. Evo sad su od njega napravili, piše 1911. do 1998. jer 1998. su prestali tramvaji voziti. Stari tramvaj je sad postao jedan jako simpatični kafić pun duha novosadskog. Navečer smo odlučili prošetati do željezničkog parka jer se tamo održava poznati novosadski rock festival, Blockstock. 24-23 iz Novog Sada za Beograd centar postavljen je na trećem koloseku. Sljedeća postaja je pravi novosadski dragulj, Ribarsko ostrvo. Na Ribarskom ostrvu možete pronaći zimsku lučicu, brojne vrhunske restorane i noćne klubove.
Stigli smo na exit prije exita. Za sad nema nikog osim nas i radnika, ali evo zanimljiva je perspektiva vidjeti sve ove šatore i stage-ove Behind the scene. u nastajanju. Jedna od zanimljivosti Petrovaradinske tvrđave je i njen sat, koji je prozvan pijanim satom, jer velika kazaljka pokazuje sate, a mala minute. Svrha toga je bila da mornari u prolasku lakše vide koliko je sati. Naime, tada minute nisu toliko igrale ulogu u danu, a sati su bili važniji. Petrovaradinska tvrđava nas je pošteno ugrijala, pa smo se odlučili rasladiti na popularnoj novosadskoj plaži na Dunavu. I šta kažeš, sladoled iz crne ovce, Odlična crna ovca. Šta si malina i limun krastavac, Ja sam top osvježavajuće. kopirala sam ga sa limetom i krastavcem, baš je odličan i ja sam jagodu uzela. I sad uživamo na fontanici. I evo, ovim završava naša dvodnevna avantura u Novom Sadu. U Futoškom parku smo, koji je zaštićen spomenik kulture, ali tako? Da, od velike važnosti za cijelu Republiku Srbiju. I u biti šta, sakrili smo se malo još od sunca, šetamo u hladu, u prirodi je temperatura par stupnjeva niža, pa ćemo u auto pod klimu i doma. I s ovim se odjavljujemo. Bog! Bog!